Awu sibingelele enhla nasezantsi kwelikaphunga noMageba kwelikamthaniya kubingelele nanga umthando wamahlozi menzo izinto zenzeke menzo izinto einzima kodwa enezenze zenzeke iskandayi escavator hayi bafowethu nongavumi no uyoze vume bayoze bethi bhuti bengathandi niyoze nithi bhuti ningathandi ningafuni niyoze nithi bhuti ngoba manje ukuthi baba abanye kunzima nokuthi bethi baba abanye ngizobaqala nje ngibancenge kancane ngithi thanini bhuti bogogo nomkhulu namhlanje angifuna ukukhuluma ngegobongo noma amagobongo okukanye izinkamba lo msebenzi ke esikwazi ukuthi abantu isikhathi esiningi sibenzele wona amagobongo noma igobongo izinkamba ukhamba. Okay, ngake ngakhuluma lapha ngomswani nenyongo uma ngabe ngithi uma ingane nje yayithi imizelwe ekuqaleni okokuqala okwakwenziwa amanzi okuqala igezwa ngayo ingane kwakuba amanzi kwakubulawa imbuzi ngoba vele kwakufuyiwe-ke phela ekuqaleni kwakubulawa imbuzi kufakwa inyongo kufakwa umswani iregister ekuthenini iyimpande njoba kuyimithi ehlukahlukene edliwa izimbuzi izokwazi ukuthi iphile ngayo izokwazi ukuthi uma ngabe kushunqiswa la ekhaya kushunqiswa into ethile ifike nayo ihogele isebenze uma ngabe ichathwe ngemithi isinde uma ngabe iphalaziswa ngemithi isinde. Okay, kwakusuke kuyisigaba sokuqala leso sokuthi umuntu uyafika mhlawumbe umuntu mayefika emhlabeni uyalashwa kusuke kuyinsipho leyo yesintu. Okay, kwakuhamba isigaba ke kwenzela ukuthi noma ingane ilahlwa kwenziwa lokhu nalokhu inganeni izabe ezithile zikwazi ukuthi isheshe njenjana zemukeleke isinde uma ngabe futhi ingasindanga igcina idlulile leyo ngane emhlabeni kanti yasigeziwe ngalawa amanzi anomswani nenyongo bazofika beyimukele kalula laba abangale kwelamathongo. Okay, kwakusekuba nesikhathi ke lapho abantu abazali ingane beyi-observer beyibuka ukukhula kwayo mhlawumbe iyothi mangabe isiqala ingane mhlawumbe sekuyibhungwanyana nje mhlawumbe sekwazi nayo ukubuka imbuzi ukuthi kukanjani nomunye sekwazi mhlawumbe intombazi mhlawumbe sikwazi ukuphelezela uma kuyokhiwa amanzi noma isiyawakha nje already amanzi nale siyalekelela ngapha emsebenzini yabafana ebese kuba nesikhathi intombazane kwakuba nesikhathi lapho kufanele khona ivele ingene endaweni yayo bazobona abadala ukuthi hawu naye iyaqala ngesikhathi iqala sekufanele kuhlelwe kwenziwe yini na umhlonyane zonke lezo zinto kwakusuke ku-unpackwa izinto ezithile engakungumuntu umuntu be-unpack ukuthi akwenzeke lokhu kwenzeke lokhu ubungeke ukuthi uzalwa sudla igobongo uyabo ubungeke ukuthi ufika nje uno 4 years 5 years usudla igobongo ngoba sekufanele manje ungaveli uxoxa uthi ngiphuphe ngidiza uyabo ngoba phela umuhle igobongo uzophupha umfana ngapha mhlambe usevele washawa izibuko sekuyabonakala ukuthi ayi ngeke sekukhona ingozi la sekufuneka usezobuthwa ke njalo sezobuthwa nabanye abangangaye sekukhona abangaphezulu kwakhe sebemtshetshe awusadlali yona nezingane njalo uyabo ngoba sengase kwenzeka umonakalo nalo intombazana sayitshetshe awusayi njalo ukudlala imidlalo le engale nezinye izingane lezi ezincane wena usungalokhu ulandela ubukela kobani manje sekuyaqala kuyageza kuyachopha lapho ke ngesikhathi kwenziwa lemicimbi yomhlonyane bani nomfana ngapha wayisuke nayenzelwa indlela ethile yokuthi uyakhuliswa uyabuthwa
Kwakuba nosiko abanye kuthiwa wawukhipha inkomo ezonke inkomo zendawo ukuthi iziyona noma zenzani kuzobonana ngoba ongeke ukwazi ukuyosho ukuthi kwenzeke lokhu uyabo kokusuke kuyisign yokuthi uma ngabe mhlaba bazokutshela abafana ukuthi ukuze ubaba wakho ezokunaka ezokwenzela into ethile uma ngabe nje sekwenzeka into ethile khona ababesuke bekunaka bese ukuthi uyikhiphile zona kwenzaka kuyabona ukuthi hayi shuthi ubeyogeza ubesayobusekuthi hawu zona kangaka inkomo ubani oyikhiphile hayi bengisayobhava ngikhiphile nje zonke inkomo lana ngahamba ngayobhava sekuthi shuthi kwenzakale lento ke kusibani bani sekuzoqalwa ke uyabuthwa isigaba ke sokubuthwa sokuthi lo usengene einsizweni usengene emabhungwini usengene eintombini wawungadluli ungalidlanga igobongo khuluma mina ngoma ngiyenzile iresearch ngiyayenza iresearch nakubantu abadala abake bawuhamba lomkhakha lona ubungadluliswa ngokungalidlanga igobongo ugezwe ngomswani uzalwa isigaba sokuqala leso uyakhula uyalashwa uyalapheka bayalapheka abalaphekayo sekuyisikhathi manje sokuthi ulwe igobongo ngesikhathi ulidlile ibingekho kakhulu lento okuthiwa yini i-father figure i-parent supervision ibilekha vele kodwa into ebiguide ubugayidwa ukuthi uphuphani kwenzakalani kuwena beobserve leyo nto abantu abanjani abadala bingekho lento yokuthi thina asikhuli ke thina vele njengabelungu thina vele sikhula ngokuthi ingane noma kungasondelwana kodwa kunezinto ongayixoxi nobaba kunabantu namanje abangaxoxi nobaba babo uyabo isikhathi ke sokuthi udla igobongo ebelidliwa kuzo lezo igaba zokuthi usuyaqala uyabuthwa uyazi yini ukuthi bekusuke kwenzelwana bekwenzelwa ukuthi uma ngabe ukhuluma ngesikhathi umiselo kuzothathwa lowo okwaziwayo ukuthi lona igobongo leinsizwa uyalishaya elabantu abasuke bengene einsizweni impela uyalishaya lo uyalenza osuka impela engene emntombini kade seqalile enzelwe izinto enjengomhlonyane bani nasi isalukazi silishayo nasi isalu noma nali ikhehle lenzayo nali ikhehle likwaziyo ukwenza leyo nto leyo ukumisa lawo magobongo bekuyimpoqo ukuthi wonke umuntu akathi uma seqale ngena esigabeni sokuthi useyabuthwa neinsizwa useyabuthwa nentombi edla igobongo into ke bisiyenzeka kulo 7 days wokudla igobongo lensipho yekho lokhu ngoba abanye bazi bethi insipho igobongo ngesikhathi ulidla akekho ayikho into kwakuthiwa imali esheshayo noma kuyabheda kunjani kwakwenzeka kanjena beke ukuthi uma ngabe usuhamba ke isikhathi usuhamba isigaba sokuthi usulidlile noma uyalidla uvela uphahluke phela athi kunomuthi lapha nosiphahluka uvela uphahluke ekhaya uthi uyazi njalo ngiphuphe lokhu ngiphuphe umuntu okanje ngiphuphe umuntu okanje bese kuthiwa bese vele bengakutshela ukuthi ubani beyobamba inguyazana ngale abazali bethi yazi lona njalo njoba kulezi inkamba noma elungiselela ukudla lezi inkamba ngoba sesikhulume ngalezi inkamba ubungalihli ngoba ubungeke ukwazi ukukhuluma umuse ingane uyabo sekufule kumuntu esekwazi ukukhuluma ulimi liqondo ukuthi ngiphuphe lokhu noma usazolidla noma sebeyibambile sisekuyalungiselelwa wena usuyaphupha noma usulidlile usuyaphupha bese kubanjwa inguyazana ngale abantu abadala bethi uyazi uphupha umuntu okanje usethi umama ayi njoba ngazogana nje ukhokho wami lo ngiyamazi ngizwe ngakuthiwa waye nje ngambona kancane ukhokho uyangambona umkhulu ngiyamazi okanye ubaba wami lona bemphupha uyabo okanye hayi ubuye ikhehla la ekhaya elithile ubeliphupha uyabo abazokukutshela sebezokwenza iresearch ukuthi laliphila impiloni laliphila yiphi impilo uzozidla inkamba
noma usuyidlile inkamba qhubeke nazo wena sekuyabonakala ukuthi ikhehla eligezeke kahle ngalezi inkamba noma elizogezeka kahle ngalezi inkamba lezi lezi inkamba ozozidla lamagobongo ozowahla ileli khehla leli liyakhuluma liphethe indaba ilesi salukazi lesi siyakhuluma siphethe indaba sasichatha izingane uyabo isona sasithanda isona sasinesandla esihle ekufudumezeleni utshwala uyabo isona sikuphetheke lesisalukazi lesi uyabo sasimisa amagobongo vele saselapha uyabo isona sasikhanda insizwe yempi uyabo isona sasenza sesiyakhuluma lesi salukazi kuwena manje ukuthi njengoba uzongigeza njengoba uzogeza ngizodla igobongo nje kuzophakama mina hey ulwazi luyahlupha uma ngabe unolwazi asiqhubekeni bese ke sekwenzekile usulala lamaphupho mhlawumbe sethi uphupha izangoma yabo kufanele ulikhuluma ulimi luqonde engiphuphe lokho abezokukutshela ukuthi ubani bazoyithulela kuphela baya-observe ngoba uma usulidlile igobongo uba strong ama-muscles aba strong ngendlela elikhathwa ngayo la emalungeni nasekhanda libekwe ekhanda kuthi uba strong kuyozwakala kwasikhathi izenzo kuyozwakala kuthiwa eyilona lokhu nje izinto zakhe zathi izeshela ukuthi uyayishaya uyabo sekuyabonakala hayi kunesalukazi esingagananga uyabo ushaya izesheli uyabo bafuna ukuzomlobola ngekukhona bafuna ukuzomlobola wala omunye inhlahla yavule kuyalotsholwa omunye womfana ngapha usiselwe inkomo iyazala usiselwe imbuzi ziyazala belenza leyo nto ke igobongo ingekho imali esheshayo ayikho namanje lento enijahayo yokuthi isigubhu sithathe isikhathi esingakanani isikhafulo sithatha isikhathi esingakanani njengoba ngikhuluma le process awuyenzelwanga ucabanga ukuthi umuthi uzovela ugijime nje wena ubaba wakho le process akayenzelwanga hlala phansi uzothe sikhuluma izinto thina zenjula sikhuluma ukwelapha ingakho mina ngingenalo ichibi mina into yami iqala empepheni iqala edlozini siqale sikhuphuka ebese kuba ukuthi ngesikhathi kunezinto ezishintshayo yabona ama-muscles usu-strong uyabo sekuyabona nje hayi lona ungene ubani ungene isiqhwaga ikhehlela lishaya baya-observe abazali baney'nsizwa nabanye abafana bayaxoxa uyigwalo sibanibani sekuyabona nje hayi ekhona ukushaya amanzi uyabo kodwa igobongo belisuka selihlaziye yonke into seliqale selihlaziye yonke into igobongo ingekho lento yokuthi igobongo leyithunywa igobongo lani bekusuke kwaziwa nje ukuthi umuntu kumele egeze izalukazi namakhehla nehlozi ingekho into okuthiwa ihlozi elikhulu kuya ngokuthi omunye ukuhlanganisela kanjani omunye uyahlanganisa ebhakede elilodwa omunye uyawenza amabhakede amabili omunye uyawenza amabhakede amathathu kuyehlukana amaziko awefani awukwazi ukuya enyangeni lento engiyikhuluma ngoba awukwazi ukuya enyangeni efika inyanga kade ngikulungisela amagobongo ebese nina niyangifonela esigodlweni nenyanga nithi ifone ifake ifoni ku loudspeaker nithi hey ubithi inyanga ayisho ukuthi ubuhlala ngaye kumele ukhokhe imali yakhe ukuyiphi ibranch wena nje ubuyelapha mina ngiyovele ngabathunga ngathi nidakiwe nalowo gobela wakho angihlanyi mina la ekhanda awukwazi ukutshela umuntu ukuthi inyanga ibhedile awukwazi ukutshela umuntu ukukhuluma leyo nto lokuthi bekuhlalwa ngayo uyasangana ufuna ukuyikhuluma kahle lento le ngelinye ilanga hayi namhlanje ufuna izinto eqondile manje besikhathi usulidlileke igobongo izinto zakho ishintsha uyakhula uyabo ngesikhathi ubuthwa ungena ngisho emabuthweni kuzwakale kubonakale ingani ukubona kunabantu othola ukuthi nje wadli impande uma wenza into enhle kuze kubuza inkosi ithi uphi usibanibani uyabo buze noma yiphi inkosi ekhona kuthiwa uphi usibanibani ingoba amagobongo akho wawahla kahle usuke uzidle kahle uzwe inkosi ikhuluma ngomuntu lo muntu lokhu kancane engakaze lithinta igobongo
Yabona umuka kwabo inkosi noma yipi uyizwa ikhuluma ngomuntu kahle incoma kukancane engakaze lithinte lo muntu igobongo okukanye engalithintelwanga lingathintwanga ekhakubi igobongo kodwa yena siqu sakhe kukancane engalithintanga igobongo njengoba nje uthi awuwe usibanibani nje ngoba kufanele bese matheni anabantu abakhulu igobongo ke lelo yabo lisuke lenza kanjalo igobongo thola ukuthi wena usuzothola izinto ke usulokhu uhlabana nje impini usulokhu uhlabana ezintweni igobongo likunika amandla uba strong mangabe uhle uvula izinto ngenkani uma ngabe udle igobongo izinhlahla izinto ezinhle ziyayizela uma ngabe udle igobongo walihla kahle futhi lafika ngempela lageza lowo muntu onjani na oyithandile leyo nsipho eyigobongo noma labo bantu abayithandile leyo logobongo olidlile njengamanje uma ngabe udla igobongo ngiyakutshela uzobona izinto ezithile amaphupho imali uma ngabe esikhathini samanje uma ngabe mhlambe nje umuntu ophila ngegobo imali iyahlala iyabambeka imali ayishabalali umendo uyabambeka ngegobongo mangabe uganile ubona izinto zakho ziyahlakazeka ziyasaphazeka ukwenza igobongo umendo yahlala izingane ziyaqoqa yena ziyaqoqeka yonke into ibe ngisho ukuthi bese kuhlakazeke umuzi uyakheka mangabe uthinte ini na impandezane zegobongo isikhundla uyasithola ngegobongo lilodwa ngikumisela igobongo ngithi njobo kunje ukuthi uzofuna isikhundla esithile ngikumisela igobongo ufike ulwe usithole isikhundla uyabo ebese ngiza kule khona ke leyo ukuthi mhlambe wawudli udla uvele uyasuka nje manje kuyabonakala ukuthi kumele uthathe umsebenzi wani na wobunyanga uyabo calling ngeke uthathe umsebenzi wobunyanga ungalidlanga igobongo ayibambalwa angazi kodwa futhi uthi ungawuthatha kanjani umsebenzi wobunyanga ungalidlili igobongo uma ngabe sekubonakala ukuthi mhlambe ugogo wakho kufanele enze njani na umelaphele ukunikeza isikhwama noma umkhulu wakho ngoba kujwayelekile ukuthi ugogo engene indodana noma ubaba engene indodana uyabo kodwa kuyadlula kulesi sizukulwane noma bakhona abanye abanaso leso siphiwo abakwazi ukubamba kodwa isizukulwaneni ukuthi ugogo sokuthi unikeze ugogo wakhe noma unikeze umkhulu wakhe kuphakama kakhulu kuyena sekuzokwenziwa kanjena ke uma ngabe sekuthi isikhathi sokuthi umisele umsebenzi igobolo uthi hayi ke uyathwasa noma kwenziwani kufanele kwethulwe lo wamuntu amagobongo ethulwe ikhwama ethulwe amagobongo ethulwe ebese ubona ukuthi igobongo libekwa lapha ekhanda noma mangabe kwenziwa izinto kusuke kuthiwa alisuke kulowo muntu lowo lize lizohlala lizothwalwa wena manje usuzothwala imisebenzi yakhe njengamanje usuthwala imisebenzi yakhe kodwa ke uthola ukuthi omunye inkosi yami kubhede kakhulu kanti usethwelela imisebenzi akuhlanjulukiwe kufanele ngathi kungaba nendlela ukuthi isikhwama noma isiphi uma ngabe usithatha kwabantu baqala bebenokuganga kakhulu usihlambulule kuqale kuhlanjululwe ebese ke lithwala la ekhanda igobongo usuthatha isikhwama usuthwala yena lapha ekhanda uthwala ngaye angazi noma uthwala ngaye noma uthwalani kodwa usukuthwala igobongo libekwe kanje liphehlele la ekhanda lakho liphehlele usuthweleke ukuthi uma ngabe umbize esigohlweni akasabele ingakho uthola ukuthi amakhehla bekuthi uma ngabe sekubonakele kubantu basekuqaleni ukuthi wena unasiphi bese bekuhlebela bethi yazi ezintweni zakho obiza usibanibani ubuzo ha ubani kanti lo usibanibani umkhulu ukhokho kamama wakho
umkhulu kamama wakho wena umazi uye lona ombone ephusheni uye lona ombona uphupha njengoba kukanjena nje umkhulu wakho ozala ubaba umkhulu wasekuthini wasendlini yasekuthini uye lona okwembethe ngoba uwembethwe uma ngabe umuntu ke wembethwe njengoba sembethwe sonke sidinga insipho ukuthi abekhulume laba abantu abanjani na abasembethe ngoba sembethwe. Ngitholakala eKZN Empangeni endaweni yaseNgwelezane bude eduze nesibhedlela 078 28 27 948 079 441 0838 Facebook page Mkhulu uKhoza Dr TLB TikTok ngubani lapha na TikTok uyongena uthi @mcebiseni khoza noma uthi @mkhulu ukhoza kulapho nje angawuboni kahle lo wa TikTok wami lo aya inkosi ithela umusa abakini beze bengibhekele wena nawe uyosukuma usizakale uyeke isiwuzawuza isiphukuphuku lokhu sithi umuthi asowusebenzisi umuthi wona singena indaba yemithi kusho isiwuzawuza umuntu washo umfazi kusho isiphukuphuku sishisaliwa njalo indoda kunini indoda yamthanda kodwa imlobole lokho ethi hayi umuthi ena akawusebenzisi kusho isiphukuphuku. Ngiyavalelisa ngiyahamba ningalokhu ninaka abantu besethuka besedelela umuthi ukhona phuma endlini uzolithola usizo lokuthi usizakale ngani na ngomuthi. Thokozani ke bogogo nomkhulu.